Alright, mlalelo Voice FM selele sona isiphithiphithi home drive madoda sikuphelezela sithi hamba kahle uye ekhaya ufike uphephile nekele njalo kuhamba nibhobha emapaki manisuka emsebenzini ngoba base befika bakubamba inkunzi la uyojubuka uphe ekhaya. Okay mlalelo Voice FM imzuzu yakho ngama24 lishayile. Okay, siyakulo ihora lesithupha kuyihora elinomono kuyihora esuke sesigqoba lezo zokuyona isiphithiphithi home drive. Kanti ke besiphuma kuyona ingoma emnandi madoda kaSiyantuli hamba noXola naye uBhikizulu bethi ama out. Hey madoda ngabe sizoshada kanjani ngalezinto zama out lezi lokho kulala ama out angathi sekune fashion khona ke nalento le esebeyenza abantu besifazane madoda ukuthi hey madoda, hayi madoda kwezikafaro inkamba kwezikafaro sebedlula thina singamadoda bakithi siyakhuza njalo sithi sifuna ukwakha imizi yobaba njalo thina sifuna ukwakha imizi yobaba bafethu ngosana ukuyenza lento. Alright mlalelo ekhaya, alright mlalelo Voice FM imzuzu yakho 23 siyakulona ihora ehene lesithupha ntambama. Kanti ke ingoma sigele yona ingoma kaProkid ethi sekele vula disekere kwenzeke hawu madoda hena ziyolala insizwa ziyosa. Okay ngizothini ziyolala insizwa ziyosala irhyme ngoba phela lensizwa kwakuyi rapper elihamba phambili lokho isiyadlula emhlabeni bakithi. Kanti nje usahleli nami bakithi umfo kaNtshapheka kusona isiphithiphithi home drive uhlelo lakho lungena njalo ngolesithathu kuze kushaye lona njalo ngehora lesithathu kuze kushaye lona ihora lesithupha. Kanti ke ngalo ihora lesithupha kuba sekulandela sona isintu sethu late show madoda uhlelo driver yizo izinsizwa ezinhle insizwa ezimbili. Kanti ke mlalelo Voice of ngikhulume nje nawe nje kuntambama nje bakithi khona le ndaba lena nje bakithi enokungihlupha njengoba nje ikole ivaliwe ukuthi ingane ngisibona kakhulu zihleli emgwaqeni. Ingane azisukuhlala bakithi bazali kakhulu emgwaqeni, azisukuhlala kakhulu izingane emgwaqeni bazali ngoba bakithi ingane phela ifundiswa isencane ukuthi nayo phela ibe nesandla emsebenzini wasekhaya, emsebenzini nje wasendlini. Ingane bakithi ifundisa ukuthi ingane mayivuka nje ekseni kumele ukuthi igeze ubuso, ibhekabheke nje nayo ukuthi ingenzani okungasiza khona la ekhaya nokungasiza khona endlini ngoba yazi into iqala khona la ingane isasencane. Ithi ingane isasencane ibone nje ukuthi hayi bakithi lana nje mina mangifuna ukuphuma ngihambele ngiyodlala ngibuye ntambama ngebesho lutho la ekhaya noma ngingathiwa angithinti lutho nje ngibuye nje ngizogeza ngidle akukho lutho lokho. Kokho ke bakithi kungenzeka kuba kuwuthando ngoba kuyenzeka uthola ukuthi yabona khona into esake sayixoxa lapha noJiyugugu uMthombeni wathi yena usenenkinga yokuthi ukupheka akakwazi ngendlela ebekade ethole ngayo uthando lukagogo ehele bakithi. Uthi uthando akalithola belimangalisa kakhulu ngoba bengamvumeli nokuthi enze nje into encane nje mayeke wathi wenza into encane nje ethi hey yekela hey ungayenzi leyo nto wena, ungayenzi leyo nto wena phela umntanami phela mina engizokwenzela noma tshela uma wakho ukuthi akakwenzele lokho. Lolu khona uthando bakithi olubuye lusonele bakithi ebantwaneni, uthando lubuye libona abantwana. Uthola ukuthi umntwana usezo-end up ezinye izinto engakwazi ukuzenza ukuthi umzali ubemtotosa kakhulu engafuni ukuthi azenzele yena izinto. Ngoba phela kubalulekile ukuthi umntwana umfundise ukuthi naye ekwazi ukuzenzela izinto, ekwazi ukuyibambela ngoba kungenzeka ukuthi mhlawumbe nje ngoba usekhona wena la emhlabeni yonke into izokwenzeka ngohlelo bese kuthi mase kuqhubeka zona izikhathi seqhubeka nje izikhathi uthola ukuthi umntwana lana usuhambile emhlabeni noma usephumile naye useyoyimela naye nje mhlawumbe ngisingathini uyakhona ezikhungweni zemfundo nje ephakeme ethi uyafika lapha yana hayi akakwazi kwakupheka akakwazi kwenza lutho nje umntwana nje hayi wedoda hena nje wena ke lapho uthola ukuthi umzali awukho usuhleli ekhaya.
Bese sibuya-ke futhi ngiza kulena enye nje indaba nje yokuthi uthola ukuthi ingane-ke yabo khona uyayifundisa imithetho kuyikuthi uyiqinisele kakhulu isandla. Uqinisele kakhulu isandla nakho kuyingozi bakithi, kuyingozi ukuqinisa kakhulu isandla usiqinisele umntwana ngoba hey madoda, hey ngeke ngikhulume kakhulu ngoba uma umqinisela kakhulu isandla umntwana uzogcina ekusabe uzongakuhloniphi, uzokusaba. Lokho kuyingozi kakhulu ukuthi umntwana akusabe ukunokuba akuhloniphe. Kufanele ukuthi umntwana akuhloniphe engakusabi. Khona nalena enye into eyake sake sayithinta nje ngelinye lamalanga ukuthi khona lento yokuthi ubaba umama mayekhuza umntwana ethi hey wena ngizomtshela ubaba wakho. Hayibo phela akufanele ukuthi ubaba abesilwane, ubaba asatshwe. Ubaba kufanele ukuthi ahlonishwe engasatshwa, futhi nomama engasukusho ukuthi hayibo ngizomtshela ubaba kho. No. Nawe njengomama thatha irresponsibility yakho, umtshele kumntwana ukuthi cha ngane yami akuhanjwa la. Ukhulume nje umtshele umntwana ukuthi hayibo mawuhamba kanje kuzo. Kodwa khona-ke lento-ke esiyinkinga ukuthi abantwana bayabuza manje ukuthi okay-ke ma uthi ngingahambi ebusuku, mangihamba kuzoba nani? Yabona-ke lokho-ke bakithi kunzima kakhulu. Kunzima kakhulu mlalelo Voice of M. Kanti-ke imizuzu yakho nje 18 siyakulwa ihora lesithupha, kanti uhleli naso isiphithiphithi home drive nayo umfoka njapheka umthembu umvelase undile kalikoko kawadli amathibane. Bokwazi ukuthi manje wadla amathibane-ke kusuke indlala isewile lokho siyonjwa zesithi akusifiti. Madoda ngiyazi ukuthi njengamanje emgwaqeni kuwuthela wayeka njengamanje khona lapho nje okunama-traffic khona amade. Idedele inhliziyo mshayeli, idedele inhliziyo ungajahi, ngoba ukujaha kwakho kungenzeka phela uthi ucela uzujaha ngisho endaweni imagine usujaha ngapha ngasezulwini bakithi, usujaha ngasezulwini ngenxa yokuthi uhluleke nje ukubekezelela nje leso sikhathanyana nje esincane. Kanti-ke mlalelo Voice FM sahleli nami nje uThobani madoda, uVincent-ke lona ohleli nayo kusona isiphithiphithi home drive madoda. Ngihleli kuso isihlalo sayo insizwa roundabout but personal trainer madoda, insizwa isathe nje shalele yasithi nje athi nje nami-ke ngithi nje ukubamba izintambo nje bona ngenje ukubamba iy'ntambo ngoba phela madoda kubalulekile uma ukuthi uwumuntu uhambe ubamba. Khona lento lana futhi engifisa ukuthi nje ngithi nje ukukhuluma ngayo indaba yabanye abantu madoda abawuthola ukuthi bakhetha imisebenzi. Madoda ingozi leyo nto ukuthi uzokhetha umusebenzi bese kuba nabanye abantu-ke nabo futhi hayi ukuthi bona ukuthi umsebenzi abawukhethi, kuyikuthi nje hayi ngeke khona nje umsebenzi nje bona nje abathi nje noma bayibheka bethi hayi cha yabona-ke lo hayi cha ngamaningi mve cha nje kufanele kubalulekile ukuthi ma uwumuntu uzazi ukuthi wena nje ufunani uwedwa nje, ngoba ngiye ngisho ngithi ma uwumuntu yazi ukuthi wena nje ufunani uqobo lakho. Futhi nje enye into nje ngeke ngisho kubantu khona abantu asebesaba kakhulu ukuzama. Yabona ungasabi ukuzama, ungasabi ukuhluleka, ngoba ukuhluleka kusho ukuthi uzamile khona lokho nawe obukufisa, khona lokho obukade nawe ufisa ukuthi kwenzeke. Engikufisayo ukuthi-ke wena ey'fisweni zakho nje musu uyingabaza qonda nje ngqo wena ukuthi cha mina-ke into kanje ngizoyenza mina phela ngosibanibani mina. Yabona uzisho nje ukuthi mina ngosibanibani wakasibanibani nje lento ngizoyenza futhi ngizophumelela kuyona. Wathi wanaleso spirit nje sokuthi nje mina ngizophumelela futhi ngeke ngize ngihlulwe ukwenza lento. Uzoyibonela na ukuthi yonke into izokhanya, kuyovele nje kukhanya mlalelo Voice FM. Imizuzu yakho nje 15 sakulo ihora lesithupha ake ngikudonsele yona ingoma emunandi madoda kaNomfundo Mo ehamba naye uNzuko SA ethi muntu wami. Voice FM eyami eyakho yethu sonke ngaso sonke isikhathi silethe intokozo.